atukomboe. Yesu kaacha enzi yake na mamlaka, kashuka duniani atukomboe. Huu ni upendo wa namna gani? Huu ni upendo wa namna gani? Yesu kaacha enzi yake, kashuka duniani atukomboe. Yesu kaacha enzi yake, kashuka duniani atukomboe. Kule mbinguni mwanaume Yesu kasema nitume mimi Baba. Kikao kilifanyika kule mbinguni, mwanaume Yesu kasema nitume mimi Baba. Kikao kilifanyika kule mbinguni, mwanaume Yesu kasema nitume mimi. Kikao kilifanyika kule mbinguni, mwanaume Yesu kasema nitume mimi.
wewe